Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o novom setu koji uskoro izlazi u TCG-u. U pitanju je jedan premium set koji će biti pravo iznenađenje i poslastica za sve ljubitelje i kolekcionare Sky Strikera, Mayakashija, pa čak i Traptrixa. Magnificent Mavens je najavljen za novembar ove godine. Ono što je interesantno kod ovog seta jeste što će se tu naći upravo jedna od karata koja je ranije najavljena za OCG, ali će se u ovom setu naći premijerno, to je Gravekeeper's Trap, novi trap koji je zapravo i šizna karta i koju ćete moći da igrate u nekim tematskim dekovima poput Gravekeepera ili eventualno ako igrate i šizu dek, što je manje verovatno. Mislimo da ova karta neće nešto previše da se igra, ali činjenica je da ćete ovdje moći da nabavite nešto što svi priželjkuju odavno, a to su Sky Strikeri. Verujemo da će Sky Strikeri biti mnogo jeftiniji nakon izlaska ovog seta, plus imat ćete neki novi support. Sam support obuhvata karte za Sky Strikere, Mayakashije, Witchcraftere i taj naravno i šizu dek koji možete da sastavite, to jeste fan dek. Također u ovom setu sve karte su foilovane, dakle ultra retke, što je, eto da tako kažemo, jedna velika prednost. U prethodnim edicijama imali smo taj Duel Devastator gdje ste imali sve ultra retke i bilo je zaista fenomenalno, iako je isplativa edicija. A ono što će dodatno primamiti ljude da kupe ovo jeste Black Luster Shoulder of Chaos, Link Monster, Sword Soul of Mo-E, Traptrix Sera i Blue Eyes Abyss Dragon. Veoma primamljiva stvar ukoliko ste kolekcionar, a i također ako igrate neke od ovih tematskih dekova koji podržavaju pomenute karte, bit ćete prezadovoljni. Ali to nije sve, ono što se može naći u ovom pakovanju jeste i jedno pakovanje od 70 kart slivova. Dakle, dobit ćete neke slivove i naravno sami ti slivovi imat će jednu od pomenutih tema koje su aktualne u ovom pakovanju, a to su Sky Strikeri, Mayakashi ili Witchcrafteri. Dakle, dobit ćete nešto od toga, što je sasvim ok. Također u samom pakovanju će se naći i 4 booster pakovanja sa 5 ultra karata po pakovanju, što je također pohvalno. Ali to nije sve. Karte koje se nalaze u ovom setu bit će i u Egyptian Holographic Pharaon Rare Ultra Rare Foil Steel. Šta to znači? Da ćete imati mogućnost, kao što ste mogli i u prethodnim edicijama, da nađete neke karte koje izgledaju mnogo drugačije od standardnih ultra retkih karata i njihova kolekcionarska vrijednost će biti mnogo veća, a i sam izgled će biti mnogo primamljiviji i lepši za one ljude koji obožavaju kolekcionarstvo. Sama edicija je najavljena za 3. novembar 2022. godine i naravno mi ćemo se potruditi da u to vrijeme kada izađe, naravno sići će malo kasnije kod nas, potrudit ćemo se da otvaramo jedno. Sama cena za ovaj set je potvrđena da će biti negdje oko $25, negdje možda malo više, negdje malo manje, ali u suštini to će biti ta neka cena. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Koliko vam se sviđa, ne zaboravite da lajkujete, da šerujete, da se subscribe-ujete, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Do tada, veliki pozdrav!